L-għan tal-kumpanija Ġermaniża IBG Automation u l-investiment f'pajjiżna ikun wieħed fit-tul. Kien nhar it-tnejn li ħarġet l-aħbar li din il-kumpanija se tinvesti f'Malta. Il-kap eżekuttiv ta' IBG Automation, Mattias Goke, spjega x'ħeġġeġ lill-kumpanija Ġermaniża biex tiġi tinvesti f'Malta. Last year in the summer we have the first step in Malta, 3 days, and I think it was very interesting, very beautiful, and we have a good connection to Lufthansa Technik. We do a lot of work for them here in Germany. Din il-kumpanija Ġermaniża tispeċjalizza fl-iżvilupp u l-produzzjoni ta' automation systems għal diversi tipi ta' industrija. Fost il-klijenti rinomati li għandha din il-kumpanija hemm BMW u Bayer. B'investiment ta' aktar minn 600,000 euro, il-kumpanija Ġermaniża mistennija timpjega numru sostanzjali ta' professjonisti fil-mekkanika u l-inġinerija, technicians u programmers fil-qasam tar-robotika. Se jkun ifisser ukoll aktar impjiegi ta' valur miżjud u ta' kwalità għolja. U allura ovvjament dan huwa investiment li jimxi f'dik li hija viżjoni ekonomika li għandu l-gvern biex ikabbar l-industrija u jsaħħaħ l-industrija fil-pajjiż tagħna.